mo borokong pele ga fa marangwe le mo lehatsing. Lenaneo la Thuo le Tlotlo le beile ko pele tlhabologo ya itsholelo le go tokatsa matshelo a batho ka go tisa katego ya bothe. Thulaganyo e ke leng gore e tsile go tlhabolola ka ga re ruang ka teng go tsholetsa seredumo sa thuo ya rona le gone gore jaanong re lebe thuo e le kgwebo e le ga re ka hetlang lehumo la rona e mo go yone. Ke rata go tsaka mothala mototegi Tautona ka pona tshegelo ya gago gore tebelo pele ya gago ke go bona leruo Motswana a thabologile leruo la rona le thabologile. O sa lo dirile jalo o simolla ka go rotloetsa dihutshane. Sengwe sa bobedi se ke ratang se go akgola mototegi Tautona ke kganyone ya go abela Batswana dipoo. Lehatshe leno le mo mosepeleng wa go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 ka kaedi ya maitamo a lone a dithabololo a akaretsang megama ya dithabololo ka go harologana go netefatsa gore beng gae ba heta 2.4 million ba akola dithabololo ka go lekana. O Tshidile Onkabetse, Botswana Television. Ga re tswelela le Thuo le Tlotlo, bana le seabe ba mogama wa temothuo ba tlile go simolosiwa ga lenaneo la Thuo le Tlotlo ka moso gompieno. Ba supile fa le botlhokwa mo go rudiseng itshololo ya metse e tshwana le wa Serowe le e mengwe go ralala lefatshe leno kwa borwa le kwa botsheka. Lephata la temothuo le itamile go dira tsotlhe go tlhomamisa gore lenaneo leo le atlega. Se se tlhalositswe kwa tshimolosong ya lenaneo leo mosong ono kwa Serowe ga Mmabesi. Ke letleletswe Somolokae ka pego. Lenaneo la Thuo le Tlotlo le tsamaisana le la Temo le Tlotlo. Pharologano ke gore lone le itebagantse le thuo e se fela ya kgomo mme le leruo le le farologaneng le le akaretsang dipudi, dinku, dinonyane le leruo ka go farologana. Maikaelelo magolo a lenaneo le ke go fa balemi dithuso tsa madi go rotloetsa dikgwebo tsa bone tsa thuo le go atolosa mogama wa dijo le go tlhabolola matshelo a batho ka kakaretso. Mananeo a bagaetsho segolo bogolo na ke a buang ka tsa tseno re go bua ka Thuo le Tlotlo ke lenaneo le leng gore le taga ya ka sa tswa go bua le rotloetsa gore Batswana ba ijese go gae food security ba bo ba jesele hatshe national levels. Me se bagaetsho se ka dirwa ke Tautona yo o itseng se se diragala mo lehatsheng la rona la Botswana e bile ana le lorato le kalokalo. Me ke tabokisa itse gore tota ke eng lenaneo le go kailwe le tsile ka nako e maleba e metse e le kang go tsosolosa madirelo mangwe a kileng a bo a le teng mo metseng eo. Ke tsamaela ha moragonyana ka dingwaga tsa bogologolo ha ile gore motse wa Serowe ka nako tseo o ne o ikemetse o kgona go nna le ko wa bona mashiteng ba neng re gola go ne gona le dimoulo dingwe tseneng di tsa mashi ko Farmers Brigade di a isa ko Serowe College. Ka nako tseo bangwe ba a itse ke nako e ne le gore Serowe o na ikemetse a kgona gore a nne le bobotoro jalo medio tse tsa nyelela jaanong se se ra gone gore tshimolodiso ya lenaneo le gompieko go ra gore ke tsosoloso ya dilo tse leng gore di ne tsa nyelela. Ke gone mo ke batang gore ke supe jalo gore letsatsi le la gompieko le ra jang. E re lentswe megama e tshwana le ya thekiso ya nama e santse le banywe ke dikgwetlho tshimolodiso ya Thuo le Tlotlo e solofetswe go tsisa diphetogo. Ke itumela kgang e builweng ke Tautona ya gore go tanna le dithuso dingwe tse di ta rotloetsang thabololo ya boleng ja dikgomo tsa rona tse di tshwanang AI le tsone dikgomo ka nosi tse di tisiwang tsa dipeo tse di thabolotsweng tse di tisiwang di tswa ko mahatsheng a sele di tshwanetse gore di te di thusa go hetola seemo se se leng teng sa boleng ja dikgomo tsa rona. Balemi barui ba rotloeditse go disa lenaneo le go nna le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo. Ke letleletswe Somolokae, Botswana Television.
mohumagadi wa Katautona Meneo Masisi a re go tlhabolola bomme go botlhokwa ka jaana go ba fa dithata tsa go ipelega go tila jalo kgokgontsho ya bong. Mme Masisi o buile se kwa disupong tsa morekisi itsaneng tse di neng di tshwaretswe kwa motseng wa Charles Hill Mabane. A re go le gantsi bomme ba retelelwa ke go tswa mo kgokgontshong ntateng ya letlhoko le le tseneletseng. Ke ba diretse motlosi o na le ko. Go na le kamano e tona gareng ga seemo sa bomme sa itsholelo kgokgontsho le go inoga ga bone mo lehumeng. Ke ka moo mohumagadi wa Katautona a duleng ka tsela e rotloetsang bomme go tswa ka maele a go inonotsha mo go tsa itsholelo gore ba kgone go ikemela. O tsweletsa ba rotloetsa go inonotsha ka dikitso gore ba tle ba kgone go mekamekana le dikgwetlho tsa go tsamaisa kgwebo. Ke keletso ya me go bona bomme segolo jang ba atlega. La itse gore bomme ka bontsi ke bone ba ba emeng ka dinao go tlhokomela malwapa le go godisa bana, ba dira ka thata go tlamela balwapa. Ra itse gape gore ba tlhokomela le ba masika a mangwe, mme ka jalo re tlhola re re mosadi thari ya setšhaba. Dipatlisiso gape di supa fa dikgwebopotlana tse dintsi di dirwa thata ke bomme. Mme Mbiromuji Karumbe le Mevidi Mabung ke bangwe ba ba simolotseng dikgwebo tsa bone ka lenaneo la nyeletso lehuma. Mme mo nakong eno ba kgonne go tokagatsa seemo sa bone sa itsholelo ga mmogo le go thama ditiro. Ha ke ne ke tla ke neelwa lenaneo le ke ne ke sa lehiwe hela, ke ne ke le kwa tlase thata. Ke batla go rotloetsa gore go ska ga nna le moa boithobogo mo mongwe yo tshwana le nna kana yo batla go tsa mananeo a tlehela a ijele nala mo mananeo go na le nala. So se se tonagala se mo go rona go na le go na ha se re sa itirela. Ke se ke le sone ka baker e go karabubisi ke fandilwe ke nyeletso lehuma ke re go na le dikgwetlho tse leng gore ne ke wa mme go wa gane ne ke sa itlhobo ne ke tsena le mo diofisi le mo mabipelo ke kopa thuso ba nkgakolola ke kgonne go ira dionyana di le mmala mme se ke se itumeletse mo go sone thata ke go nna le tshimo e leng gore ne ke ipotsa gore a ke tsile go swa ke sena masimo. Bagwebi ba rotloeditswe go seka ga nna le mowa wa boitlhobogo mo dikgwebong tsa bone. Bagaetsho go a ko sida go a ko lea go a ko kae o bo eta o rejectiwa ka lebaka la gore dio tsa gago gongwe ga wa di tlhomaganya sentle a o se ka ga re kgoba marapo go dira jalo go a go kgothatsa gore jaanong boelang ko lapeng o e go ntsha mo go teng ke gatswele. Khumo ga e sa tholwa e lebella go ga rasmama khumo e lebellwa gongwe le gongwe ha o sa re bo rasmama ke bone ba ba tshwanetse gore bo ba kana le shopo ya gore ba kana le nya a re tšhentšhe maikuto a rona le ka ga direlo ka teng gore re kgone go akola ditirelo tsa puso e mo letsatsing. Mohumagadi wa Katautona o gwethile bomme ba go thabolola metswedi ya dikgwebo tsa bone gore ba bone dipoelo tse di botoka. Ke ba diretse motlhosi BTV News Charles Hill. A re santse re le kwa kgaolong eo merafe e agileng gaufi le tsela ya Transkalahari e kopile go simolodisa dikgwebo le go batla methale e mengwe e mešwa ya go itshetsa. Tona wa dipalamo le ditiro tsa setšhaba Re Eric Molale o dirile kopo e fa bapagami ba diperetshitswana dibaesekele ba lebelo la Cycling for the TKC ba le kwa motseng wa Charles Hill Bosheng. Mohumagadi wa Katautona Meneo Masisi o na a le teng ko moletlong o wa go amogela jalo bapagami bao ba dibaesekele. Ke ba diretse motlhosi le ene o na le ko. Bapagami ba dibaesekele ba wetsa mosepelo wa bone wa malatsi a supa mo lehatsheng leno kwa motseng wa Charles Hill pele ba tolela kwa lehatsheng la Namibia ka mololwane wa Mamuno. Maiteko a bone a go tsibosa batho ba mahatsha a Afrika Borwa, Botswana le Namibia ka botlhokwa jwa tsela Transkalahari Corridor mo kgodisong ya itsholelo a kgotswe thata mo mahelong ote a ba tsenyeng ka one mo mosepelong wa bone. Le ha melao e tohaditseng motsamao wa batho mo tseleng e okeditse dipalo tsa batho ba ba idirisang go tlhoka metswedi ya dikgwebo mo go yone ke kgwetho e tona. Go setse mo go rona jaanong gore tsela e ya Transkalahari re dirise ka tsela e leng gore e tla re leretse maungo a hetang a rena le one gompieno. So these things ke go mo goreng baagi ba rona ka kwano
ba ipositiona ka tsela e ntseng jang banana ba ema ka dinao go bona gore ba itsenya mo dilong tse ka tsela e ntseng jang. barui ba rotloeditswe go tlhomamisa gore leruo la bone ga le hulele mo tseleng e go hema dikotsi mo go yone. Tsela re diretswe re le barui ba kgaolo ya gantsi ya Trans-Kalahari Highway re bololetse dikgomonyana re di isa mo tseleng di baka dikotsi ra re re barui gompieno gato re tsaene gore re hemele dikotsi tse di tetseng mo tsela ya Trans-Kalahari Highway ra re barui ka leruo le le kanakana. Jaaka bapagami ba tsweledisa mosepele go ya toropong ya Swakopmund kwa Namibia ba kopile go tsamaya ka tshwaragano. For malatsi a otlhe tota ga gona dingongora rotlhe re itekanetse botsogo ke bo bo itumedisang jaaka le re bona menyinyo ke yone mo difatlhegong tsa rona. You guys were brilliant, beautiful, amazing, resilient. Determination, discipline and commitment will make sure you reach Namibia. Mohumagadi wa Gatautona Tona Molale mo palamente wa Gantsi South re motsamai le setšhaba ba ba boledisa go ya kwa Namibia kwa ba amogetsweng ke mothusa tona kgolo John Motorwa ke ba diretse motlhosi BTV News Charles Hill. Tona wa dipalamo le ditiro tsa setšhaba re Eric Molale o gateletse maikelelo a lefatshe la Botswana go dira ditlhabololo tsa ditsela go tlhofofatsa jalo motsamao wa batho le dithoto mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. O buile se farolela mothusa tona kgolo wa lefatshe la Namibia Re John Motorwa setlhopha sa bapagami ba diperetshitswana ka la bobedi kwa molelwaneng wa Bultepos kwa lefatsheng la Namibia. Ke ba diretse motlhosi wa tswelela. Mahatshe a Botswana le Namibia a mo lenaneo la go aga seporo go tswa mo toropong ya Gaborone go itha kwa maemelong a dikepe a Walvis Bay. Go sologetse gore kago ya seporo seo e taleletse maiteko a mahatshe mabedi a go godisa papadisano gare ga one le go thogatsa motsamao wa dithoto le batho mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Tona Molale a re mosepele go tswa Gaborone go a Namibia o kile wa bo o tsaya sebaka sa beke kgotsa go heta mme jaanong seo se hetogile ebile go supega ga tsela ya TKC e na le bokgoni jwa go ka tsholetsa itsholelo ya mahatshe a yone. We are working on the railway. And I can assure you here and the nations of the three nations that the railway will come to fruition very soon. But being here, handing you over to the Namibian authorities, we feel that what we have done has not only reignited the little history that I was telling you, but it has re-energized people of this region and of this country to look at the Trans-Kalahari corridor with a more inquisitive eye to say, what more can this road bring for us? Lehatshe la Namibia le lone le dumalana le maitamo a Botswana ka tsela ya TKC e simolotseng go dirwa ka ngwaga wa 1998. Thohogatso ya melao go oketsa kgolo ya itsholelo e gateletswe thata mo tseleng e. The three member states pledge to 1. Continue to facilitate the seamless movement of goods and persons on the Trans-Kalahari corridor by simplifying and harmonizing the requirements and controls that govern the movement of goods and persons with a view to reduce transport costs and transit. Continue to promote safety and security on the Trans-Kalahari corridor. Setlhopha se solofetswe kwa toropong ya Swakopmund kgwedi eno e le 20 le bohera bobedi kwa gape go tla tshwarang moletlo wa go ipelela dingwaga tse 20 tsa lekalana la TKC Secretariat. Ke ba diretse motlhosi Bultepos Namibia. Go tlhaloswa gape jalo gore maitlamo a puso a go isa ditlhabololo kwa dikgaolong le magae ka thulaganyo ya morero e go kaganyang bana le seabe botlhe ka lenaneo la Community Scorecard a dule tema e bonalang kwa motseng wa Mogapi kwa kgaolong ya Legare. Mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Re Setlhabelo Modukanela o tlhomamisitse seo a nankola ditiro tsa boleng jo bo kgotsogatsang hela thata tse di dirwang ka madi a lenaneo la tlhabololo dikgaolo la Constituency Community Projects tse di tsweletseng kwa motseng o. Pego ka Karabo Molosi.
go supagetse fa morero, tomagano le tirisano mmogo tse di tlang ka lenaneo la Community Scorecard e le konokono mo tsamaisong ya ditlhabololo ka go heosa ditiro, go fokotsa ditshenyegelo le go ela tlhoko boleng jwa ditlhabololo tse di dirwang. Lenaneo la Community Scorecard mma ke gore ke re la bereka ka gore tota ke dumela gore kgonne dilo tse dintsi ka gore ha ke go bolela yana mo nako ya gompieno gongwe re ntse re shota go botleliniking re sena bodiredi go thaela re setse re na le bodiredi jo bo re kgotsogatsang re na le kgota e le gore kgota ya rona e bokgosi bana ba sa kgone go nna sentle bo diofising ena mme mo nako ya gompieno ana project ya teng e dirilwe ke lone le re kopantse ka gore sepe se se diragalang mo pusong le mo motseng re a kopana be re rera mmogo re tsaya ditshwetso re le setšhaba. Motheo wa Community Scorecard ke gore re bona jang gore ditiro ga di dirwa morahe ro tsaya jang gore ba ka gore ke ditiro tsa bone di direlwa bone ba nne le sabe ba nne le lentswe la gore ba bone gore ga tiro e tshwanae ba kopane ba thuse bodiredi ko counseling. Tiro ya dikgwedi tse 3 ya go atolosa kokelwana ya mogapi e lopile 962,000 pula. Paakanyo ya diofisi tsa kgotla le tsela ke maduo a tshwaragano ya morafe ka dikomiti le maphata a puso a neetsweng boikarabelo jwa ditlhabololo tsa magae le dikgaolo mo mogapi. Ka more ya ntlha ke ya go teng dispensary ya go tseelwa melemo teng. Go go nna le di-consultation room tse 2 go go nna le di-toilet tse 3 e nngwe ile ya bana le bogole mo teng e nngwe ile ya morae. Tsela ene le 400 meters re dirile ka madi a kana ka 1 million. Project e simolotse ka di 3 tsa January e behela ka di 4 tsa February. Tsamaiso ya Community Scorecard e dumalanwe ke Palamente e bo e simolodisiwa ke puso ka ngwaga wa 2022 go nonotsha lenaneo la tlhomontšha ya itsholelo ka go gokaganya bana le seabe mo ditirong tsa ditlhabololo le go itebaganya le dikgwetlho tse di amanang le ditiro tsa ditlhabololo. Karabo Molusi, BTV News, Mogapi. Ba re ke modimong ko metsi wa tlhoka boroko wa nna lone o nne o ntse o botlhoka. Mapodisi a gantsi ba tshwere banna ba le babedi ka nama e go belesegang e le ya bogodu kwa merakeng ya Okwa kwa kgaolong ya gantsi. Go tshwara ga banna bao go tla jaana morago ga gore mapodisi ba longwe tsebe ke ba mokgatlho wa Tonzo Borukutli wa leruo wa matlho a rona rotlhe le se go mokwaisi o rulagantse pego. A ke mangwe a masalela a nama e go belesegang e le a kgomo ya bogodu a fitlhetswe mo ntlong e gone mo merakeng e ya Okwa morago ga gore ba sepodisi ba goroge fa ba sena go longwa tsebe ke ba mokgatlho wa matlho a rona rotlhe. Banna ba babedi ba e belelwang e le bone ba dirileng tiro e ka ebile ba ne ba supa fa ba epetseng letlalo la kgomo eo teng mo lesakeng le. Re biditswe ke ba mokgatlho wa rona wa Farmers Committee wa matlho a rona rotlhe. Tota e le gore ba bua ka gore ba phorontse borre bangwe ba abedi ka dinama tse di belaesaganye le tsa kgomo ya bogodu. Ke sone se re tsileng kwano mma re tlile go bona se e leng gore ba se bone mme le rona re a rurugatsa ka gore re itlhetse dinama tseo le matlalo mo sakeng a epetsweng. E le go le maabane ga tape go e reng kgomo e tlhabilo mo sedibeng sone se mme ra buisana re le ba mokgato go tsibogela kgang e mme na ra kgona go taboga rato go goroga mo morakeng wa Okwa mme rile go tseneng ga rona ra hitlhela re mongwe e le gore o re thusa ka dithothomiso ra kgona go motsa mme a tswela ka gore nya ga ke itse ga se ke bone sepe ra tswela ra botsolosa mme ra hela ra go kopana le mongwe wa informare ya rona a re bolela gore nya mme ha lo tsamaya jaana lo ta go hitlhela nama wa maruri ra to go hitlhela nama re na le o nkemetse a e re supetsang re nama ke mong. Tlogolwana wa sepodisi o tsweletse a tlhalosa fa ba sena go inela go itepatepanya le batho ba dinalanyana mo leruong la batho go fitlha bogodu bo ya kwa tlase. Nya bogodu mma jaaka o setse o bona goromente le Botswana Police ba dirile le kalana le le itebaganya le bogodu ba leruo. Bogodu ba leruo mma ke matshwenyego mo lehatsheng la rona la Botswana.
ko gore magodu a ipoleletse gore ba tla lwantwa go hella ko ba tla hellang teng ga gona ba batlang gore pisa gope teng mo bogodu jaanong tota la se se buang re le mapodisi ke gore re sentse re tla kuba-kuba re tlo kuba-kuba ha morago ga batho ba ba ratang dikgomo tsa batho le dipudi tsa batho le ditonki le dinku go itlhelele letsholo le re bone gore re le lwantsha lebele ya bokhutlong ga nkitla re itsapama ke gone jaaka re simolotse go tšhema-tšhema re kuba-kuba yana e re ka babilelwa e le badisa fa merakeng e beng ba meraka ba gakolotswe go nna ba ela tlhoko batho ba ba thapang gore a ke batho ba ba nang le boleng go ka hema dikgang tsa bogodu le sego mokwaisi BTV News meraka ya Okwa. ga re boela monotropo kgolo Gaborone Magistrata wa kgota ya ditsheko ya Broadhurst Rosemary Khuto a re kgotla eo e tla atlholakgang ye puso e kopileng go pateletsa mosekisi wa Samuel Selolwane go dira ditlhatlhobo tsa DNA kgwedi ya motsheganong e le 10 o nkutule Thamage o na le ko mo dibekeng tse pedi tse di fetile mosekisi Seletso o okeditse o ne a kopa kgotla ya ga Magistrata ya Broadhurst go laola gore mosekisi wa ntlha Samuel Selolwane yo a lebisitswe molato a go tubetsa ngwana dingwaga di le 13 kgwedi ya Firikgong monongwaga a patelediwe go tsewa madi. Lephata la bosekisi la re fa ya sale Selolwane a tshwarwa o gana go tsewa madi mme selo seo se emise ditlhomiso tsa kgang eo. Go ne go solofetswe gore kgotla gompieno e tla ntsha katlholo ya kgang eo ka mo bekeng tse pedi tse di fetileng Selolwane o ne a fetola mogopolo mme a tlhalosetsa lekgotla fa a sena mathata a go tsewa madi gore go dira ditlhobo tsa DNA. E re ka jaana Magistrata yo o reeditseng kgang eo a ne a seo tsheko e na tlosolosiwa go fa Magistrata Mokibe wa Hile go tla go e atlhola. Re sa le foo moatlhodi wa kgotla kgolo ya ditsheko mo Gaborone Re Itumeleng Segopolo o tsholotse kopo ya bobedi ya ga Selolwane ya go letela tsheko a le kontle ga kgolegelo. Moatlhodi Segopolo o tlhaloseditse Selolwane gore moatlhodi Barnabas Nyamazabo o setse a feditse ka kopo ya gagwe mo nakong e fetileng e le ene a ganne go mo letlelela go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Moatlhodi Segopolo o tlhalositse fa Selolwane a tshwanetse go itse gore molato wa o lebisweng wa go thubetsa ngwana dingwaga tse di kwa tlase o le motona fela thata. Basekisiwa ba le babedi mo go ba le bararo e bong Samuel Selolwane le Veronica Kgopolelo ba tla tswela ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba tle mo lekgotleng kgwedi e tlang e le 10. O nkutule Thamage BTV News Broadhurst Magistrate Court Gaborone. wetso e le gona o tshubang segona sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television. Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsaile go tshedisa ba lelapa Lora Lebang kwa Phalapse go ba gomotsa jalo morago ga go tlhokagala ga ga rre Molatedi Lebang yo e leng rraagwe kgosi ya Phalape Kgosi Mareta Lebang. Love Mo Mario Kapego. Rre Molatedi Lebang yo e neng e le kgosana ya tetanyo mo kgoteng ya boikago mo Phalape o tlhokagala jaana morago ga go lwala ka lobaka. Ba lelapa Lora Lebang ba mo kaya ha e ne e le motho yo boikobo ebile a bereka ka morero. Le fa Kgosi Lebang yo go tlhaloswang ha a diretse morafe ka botswapelo ebile a lositse magosi ka go harologana mo kgaolong ya Phalape a setsa a bolokilwe mo lebakeng leno. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a supa ha a bonye go le botlhokwa go ta go ba gomotsa mo lelapeng la bone. Ntate e leng Kgosi Lebang na tshegeditse kgotana ha e bidwa go te boikago wa di le khosana teta wa arbitration jaanong o sa tswa go rotogela o loetse Taotona ona lwana tota ona a refer ba Phalape ba mo referela ko Sekgoma Memorial kwa Tsherembeke tse pedi ana santsa le tile go rahetele go Sedilega jaanong metšhini ene a tshwanetse go tsengwa go yone go Sedilega ne sa matata le wiki ke motšhini e bokete jaanong be ba re nya marena me re mo kokotetsa ha sa kgoma jaanong kana bolwetse ga bogana Taotona bo agana e be go pala o robalana nna ke le mo triping ke le mo thomong ya puso go basadi ya ka Kgosi Lebang a sa go bolela a re latolela a re le kudise gore re o tsamaile jang
ke sena go utlwa le nna ke utlwile ya ka boletse ne ka bona ere ke le mo kgaolong eno go tshwanela gore ke tle ya go tshwanela gore ke tle yana mma ke tle gore holang go motsegang batho betso go motsegang so se le so se iretse rona la rotlhe gore re na retella pele ra go tsamaya ne tsela ena ya lae go thata go tlwaela mme go raya gore re tlwaele re itlwaetse gore tla re ntse re nne re hokotsege yana bangwe ba ba kgona ba tana ba ntse ba re oketsa kina re yana re oketsa gore sekelo motho e se ka la hela di sekelo gore le bang e se ka la hela mme ke tla yana mo boemong jwa me lapa la me puso e ke eteletseng pele ke tla go gomotsa ke tse matshediso taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne gape a ya go gomotsa ba lelapa lo Rarakhudu mo Serowe morago ga go thokagala ga Rre Nathaniel Rakhudu yo ene a thokagetse morago ga go lwala ka lobaka mme le gale ra le go ga taotona gore le bone go tshwanela gore mo tsatsi la go ipena le togele ditiro tsa rona tse di kana tse di botlhokwa le te go ema mo lapeng la Rakhudu le re nyamere re la le lona ke re bana ba ga Rakhudu re ta go motsega ke a le bokatsatsi Rre Nathaniel Rakhudu yo ene le monnawe mo palamente wa pele wa Serowe Rre Keletso Rakhudu o tla bolokwa mafelo ano a beke ka letsatsi la tshipi Love Mo Mario Botswana Television Serowe ga re boela ka kono borwa mo palamente wa kgalagadi borwa Rre Sam Brooks o kgothaditse banni ba motse wa Veda go adima madi a lenaneo le le mpšha la tšhema ka dipalo tse di kwa godimo go simolola dikgwebo tse di ka bantshang mo lehumeng di bo di tlhabolola itsholelo ya kgaolo ka go tlhama jalo ditiro Rre Brooks o ne a bua se mo phuthegong le banni ba motse o ke o lopile Radipotsane wa bega go ya ka Rre Brooks lenaneo la tšhema le diretswe go thusa dikgwebo tse di potana tse di ntseng di le teng le tse e leng gone di thamiwang o tlhalositse ga seo se tla nna motho go ka lekanana la Local Enterprise Authority le la Citizen Entrepreneurial Development Agency a le mo dipaakanyong tsa go bula diofisi mo Veda go atumetsa ditamelo kwa setšhabeng re go neela matsananyana pele a re bona gore a kgona go tsamaisa kgwebo ya gago sene ke mongwe le mongwe yo batlang go dirang kgwebo le batlang go ke sang kgwebo ya gagwe o ka go tsenya le bogale mme ha o ntse o pusa madi then you can apply gore o kgone gore o reach the maximum e ba tweng ya 50,000 ha ke no kgona go ira madi o kgona go busa madi banni ba tlhaloseditswe ga puso e ikemiseditse go gogela motakase mo malapeng ka bontsi go ralala le ha seleno go na le tšhema ya motakase a kere ba re na le ditsha o tshwere stankana kana sa tshwara stankana o ka ta ko ofising wa kopa mokwalo a re sa tshwareng sa ditankana tse di kgologolo tse a kere di go na tse diša o te o kwadisetse stankana se sešwa e be re go ha mokwalo o be ya go dira wa go connecta metsi kana motakase a kere banni bana ba lebogela tekutiso ya mo palamente ka se se diragalang mo kgaolong le kopa gore go ngwane le ka thusa VDC ka gone le tshwarela dithuto gore ba kgone go tlhaloganya tiro ya VDC gore ga ba le mo motseng ba tshwantse go dira jang o ka nna wa go itlhela ile gore tiro e dule mo Veda kwa bereko mme ga go berekwa jana le tse gongwe go neelwa company e tswa ko ntle ha company e neelwa e tswa ko ntle tsena mono e itlela babereki botlhe bo ra gona ba ile mo e leng gore la ile ngwana wa Veda ka re meke go kopale ke tsenye diatla bana ba hetsa dikolo ba feila mafung 3 mme motho ana le ka dirang ka teng ka diatla imagine gona le centeranyana nngwe hela e leng gore banana ba kopana go tse dingwe Rre Brooks a re ba company ya water utilities e kelela go aga maharathata a metsi mo motseng wa Veda pele ga ngwaga ono o ya hihing go hetsa selelo sa lenyora mo motseng o le e mabapi ke o lebogela Radipotsane Botswana Television Veda
Malwapa a feta makgolo a matlhano 500 a setse a gokeletswe motlakase fa e sale go simolodisiwa jalo lenaneo la motlakase wa mahala-hala. Seo se builwe ke monamisa mafoko a khamphane ya Botswana Power Corporation Re Sandy Mosarwa. Go rata Moranyane ka pego. Ka nako ya fa Tautona Masisi a ne a bula semmuso madirelo a Motšhudi Power Substation, o ne a supa botlhokwa jwa go oketsa palo ya malwapa a ka gokelelwang motlakase mo lefatsheng leno, ka go simolodisa lenaneo la go gokela batswana motlakase wa mahala le le simolotseng ka kgwedi eno. Ka jalo go ya ka moanamisa mafoko wa BPC, bontsi jwa batswana go supagala fa ba simolotse go akola lenaneo leo ka dipalo tse di kwa godimo. Connection le simologile mma jaaka le tumelo ya ka gore mo nakong ya gompieno batswana ba setse ba itse ka lone, re tswa kgakala re ntse re bua ka lone, le motlotlegi Tautona o setse a kile a bua ka lone gore letla jaanong le setse le simologile re le simolotse re le ba Botswana Power Corporation ka di-1 tsone tsa kgwedi. Se nka se buang hela ke gore lenaneo le tsamaya sentle mma, ga gona sepe se e leng gore nka re le dira gore lenaneo le se ka la tsamaya sentle. Batswana ba itumetse mma, Batswana ba itumetse, Batswana ba tla mo diofising tsa rona ba botsa ba apply, Batswana ba reletsa ba botsa ba apply. Le fa go ntse jalo ba khamphane ya BPC ba supa fa ba itemogela dikgwetlho dingwe fa ba ntse ba tsweletse ka go thusa Batswana. Re se itemogetseng ke gore gone go supa gore lenaneo Batswana ba le amogetse, re itemogela gore bangwe ba di-customer kgotsa bone Batswana ba tla go go rona ba applyela lenaneo, mme gongwe ba ise ba hetse, ba bangwe ba ise ba hetse dikago tsa matlo, ba e leng gore gongwe ba kwe ba wayarile matlo a bone, ba ise ba wayare matlo a bone kore ntlo e se ready kgotsa nkare gongwe bone ba se ready bo ba apply. Ke yone kgwetlho ka gore ha re tswa go re le ba BPC gongwe ra go bone re ba latela ke ditshenyegelo jalo re fitlhela e le gore gongwe ga ba ise ba nne ready. So kopo mo go rona ba BPC go di-customereng tsa rona ke gore ka tswetswe re kopa gore ba netefatse gore ba feditse matlo ba ready gore motlakase o ka tsena. Bangwe ba ba setseng ba kgonne go akola lenaneo leo ba ntsha maikutlo a bone. Motlakase o nthusitse hela thata, ke itumeletse thata ka gore ntlo e ke sala ke ya go ya ke ba sha tota go sa kgone gore ka tsenya motlakase ka lebaka la gore itsholele ne setse ile ko tlase, mme ka itumela mo ka ga Tautona na bua ka teng gore go tsenyetsa batho motlakase mahala na le ke ditumeletse thata le la president mo leng gore tota ntse sena monga go bona go tsenya motlakase tota so yaanong ke itumeletse gore be Tautona rona re file nako ya gore fa re tsenyetsa motlakase wa mahala. Batswana ba kgothaditswe go dirisa mananeo a puso go tlhabolla matshelo a bone. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Go tlhalosiwa gape jalo gore lefatshe leno le tsweletse ka go oketsa seabe sa lone mo go thibele malwetse a amang bana. Se se senotswe jalo ke mokwaledi wa lephata la botsogo Professor wa Tlhokwa Nkomazana kwa segopotsong sa mafatshe sa dingwaga tse di 50 sa thibelo malwetse kgotsa Expanded Program on Immunization EPI. Sherin Klink wa bega. Gareng ga diphitlhelelo tse di bonalang lenaneo la EPI at 50 le itemogetse dikgwetlho dingwe tsa tsone e le tlhakatlhakano mo lenaneong la thibelo ya malwetse le tlhaelo ya babereki gareng ga tse dingwe, mme seo sa go etla puso go tsaya tshwetso ka bofefo ya go tokafatsa botsogo ka go rotloetsa seabe sa setšhaba mo dikganyeng tsa botsogo. I know that one of our big priorities as the Ministry of Health, probably for the next 5 years, is to ensure that we revitalize our primary health care. And we know that actually prevention is a primary healthcare function. And so we are convinced that if we can really allow communities to be participants, to be engaged in their own health, it would be easier to be able to translate our messages to the context and the culture of the people, particularly as we're looking into bringing community health workers that will be coming from communities who are able to communicate well better than I can to their communities, because they would be able to navigate the culture and other barriers that I may not even understand and realize are there. The pandemic introduced these disruptions in the healthcare services to a significant decline in routine coverage
which serves as a critical reminder of the need to really bolster our vaccination efforts continuously. Mo pegong e neng ya ntshiwa ke lekalana la UNICEF ya seemo sa bana lefatshe ka bophara go supagetse fa go na le kwelo tlase mo go kentiweng ga bana. In Eastern and Southern Africa, up to 21 countries have experienced a 6% decline in child immunization coverage compared to the pre-COVID times, with over 4.6 million children missing out on life-saving vaccines in the past 3 years. Go gateletse thata seabe sa setšhaba mo go tlhabololeng seemo sa botsogo mo lefatsheng. Setšhaba se rotloeditse go tsaya tsia lenaneo le le tsweletseng la African Vaccination Week le le simolotseng ka kgwedi ya Moranang e tlhola malatsi a 24 go ema ka Moranang a tlhola malatsi a 30 monongwaga. Sherin Clint, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotana ga o tserema ke o tlabong o hukeletsa khutlwana sa tsa metshameko ka morare Thato Kgosimore. Morare Benson, right, luteng. Bari marapo ke one ha se ba tsohetse kana bari ba sa wapi. Bara marapo ke one. Marapo ke one morare. Tla gatse. Botswana Television ya tswela jalo ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight Primaning eno tse di kopanye le nna Thato Kgosimore a re lebe pego e go setlhoeng e se go ronkga dintho tse di neng di fola morago go latlhegelwa ka notse pedi go lefela kgatlhanong le Gaborone United. Township Rollers ba tla tshwanelwa ke go itlhotlhora lerole leo mme ba tsholetse ditlhogo jaaka ba tla ba amogela Orapa United mo motshamekong o solofetseng go tlola ditlhase e le wa ligi ya Botswana Premier ka la botlhano kwa lebaleng legolo la setšhaba ka tlego Kgakole. Popa ba tsana mo motshamekong o ba le mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 42 mme le fa ba tsana mo motshamekong o ba lebadi Mapalestina ba tla bo ba tsomana le dintlha tse tharo jaaka ba santse ba lelekile baeteledipele ba loko jwaneng Galaxy mo ntweng ya bosimega jwa paka eno. Bobedi jo bo farologangwa ke dintlha di fera bobedi mme mo katisino Sant Morapedi yo ofentseng the Ostriches ka no ya ga Siphamandla Sangweji mo motshamekong wa tikologo ya ntlha ya paka eno a re ba go ka tsotlhe mo motshamekong o ka maikaelelo a bone e le go fenya metshameko ya bone yotlhe e setseng. We lost our debut which was not supposed to lose, but we've regrouped in the camp. The mood is okay. We're trying very hard to focus for our game against Orapa. Orapa is a good team, but we're prepared for them. Despite the fact that over the weekend we lost the game, we had some injuries, but we try by all means to regroup and face Orapa with a renewed intention, with a lot of verve to put everything all right. We know Orapa is a good team. We cannot underestimate them, but we are equally ready for the challenge. The Ostriches mo letlhakoreng le lengwe ba tsana mo motshamekong wa la botlhano ka matlhagatlhaga moraga go fenya 11 Angels ka nnotse pedi go lefela kwa Orapa. Banna bao ba kwa toropong ya Moepo a Temane ba tsana mo motshamekong o ba le mo maemong a borataro ka dintlha di le 30 tse ba di kokwantseng ka phenyo di supa maleka a fera bongwe le tatlhegelo tse thataro go tswa mo metshamekong e le 22 fela jaaka Morapedi mokatisi wa Orapa United Gadimantiso a re batla ba latetse dintlha tse tharo mo toropokgolo ebile fela jaaka Rollers le bone ba batla go fenya metshameko ya bone yotlhe e setseng gore ba wetse paka eno ba le mo maemong a botoka mo lokong. Our preparation di tsweletse la sente simolotse ipanganya rona on Monday afternoon after our encounter le 11 Angels at home. The only challenge re na lone ke ya rest because we played on Saturday, did the regeneration training on Sunday and resumed preparations on Monday, like I said, Tuesday, Wednesday. So it means there are 3 days because Thursday is traveling day to Gibbs for the encounter, which is on Friday. That is the only challenge alone. Motshameko o wa Mapalestina le the Ostriches ke mongwe wa ya beke ya 25 wa ligi e kgolwane ya Botswana Premier e tla bonyesetse ka metshameko e supa gore ye bokhutlong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone.
balakasi o na le ba tswelela mo kgaisanyong ya tsweletseng ya Botswana Cricket Association Kalahari T20 setlhopha sa Botswana se fentse sa Lesotho ka dirane tse lekgolo mo motshamekong ono o tshamekilwe mosong ono kwa mabaleng a Botswana Cricket Oval. Botswana ba ba tsene mo motshamekong o ba fentse metshameko e le meraro ba latlhegetswe gangwe ebile ba le maemong a bobedi mo lokong fa morago ga Rwanda ba ne ba tsomana le phenyo mme ba simolola ka go bulela dirane ba kokwanya di le lekgolo lesome le botlhano pele Lesotho ba tsena go beta. Bomme ba kwa Maserum ba kgona go kokwanya dirane fela di le masome a matlhano le boraro jaaka makgarejana a Botswana ba ne ba tsentse ka fa tlase ga kgatelelo fela motshameko wa wela setlhopha sa Botswana se fentse Lesotho ka dirane tse lekgolo se e le phenyo ya Botswana ya bone mo kgaisanyong e. Tolo Shadrack o fetogile go nna motshameki yo ga itsitseng botlhe mo motshamekong o morago ga go nosa dirane di le masome a matlhano le bongwe mo diovareng tse thataro seo se raya gore Botswana e tla thulana le Rwanda ka moso mo makgaolakganyeng. What we've learned up to now, the thing is, first of all, our team didn't have much time to practice. I think we had about a month to get ready for this tournament. So it was not easy for them to perform well. But now we're trying to work with them. And as you can see, if you've been following the games, there are a lot of improvements. Even today, they scored the highest score they've ever scored in this whole tournament. I think right now, all I was planning with them is just for them to play the whole 20 overs, because we didn't have time to practice, so we're just doing that now. Honestly, the girls played very well. They played according to our plans. We wanted to win. We didn't want to lose any points to Lesotho, although we wanted to bowl them out for less than 10 overs, but we couldn't do that. It's part of the game because we wanted more time to rest preparing for the afternoon game with Rwanda. But such is life. We need to stay positive and soldier on. Kwa Bokhutlong mokwaledi wa leki ya First Division ya Borwa Ishmael Modise a dipuisanyo tsa bone le barotloetsi ba pele ba leki eo de Botswana ga di antsha maduo jaaka ba tla bo ba sena le komponi eo ya ditemane mo pakeng eno le paka e tlang ya 2024-2025. Le fa go ntse jalo Modise o tlhalositse fa lekgotla la Botswana Football Association le tsweletse ka go ba batlela morotloetsi mogolo mme le bone ba filwe tetla ya go ka ikemela ka dinao go ka batla morotloetsi wa liki. Maswabi ka lebaka la gone gore nkana you recall gone da liki simola re supile gone ra sponsorship le ba de Botswana because ga ba ka ba supa ga ba rinywa lenyalo la le bone go tsweng gana. But it so happened gone gore ile ga masimolo gangwa go ene o tsena and something was salvaged, and they did give what they have been giving in the past. But when ba supa gone gore ga ba dumela gore ba tla ba rinywa sponsorship Muslims so I'm hopeful gone gore ba BFA ba tla ntse ba dira maiteko ba sponsorship. But the only positive thing that I can also share, if at all, we had a meeting BFA some time back, I think 2 weeks back, and then they did give us the leeway of knowing sponsorship so on that particular track are they those potential suitors or potential partners that we can salvage something with them. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight motswetso le phirimela go tlhaba gape Benson. Ba metshameko e mengwe a didikitse dingwe tse ka tloga re the branding, the paraphernalia kana ka Setswana mebala ya bona ditshwantsho tsa bona ga re di bone ba dira jang le ba rotloetsi ba bona. Kgang e kgolo ke gone gore ha ona le morotloetsi motseetsia e re la o tsena ka lebala yana o tsosa matlhwana o kgone go bona gore go ha o gorogile mo morotloetsing o motona ha le la lo tla itlhala go sena la ile sepe nyamme gore ba iteke tota ba be di folaga tsa bone ba be gotle ba ipe di bata ba itsupa ka mebala
ke go leboga thata morare Thato Kgosimore ka matlametlo a gale le gale mo pegong ya tsa metshameko mme re pele re kgaogana re bolebe ditlhogo tsa phirimaneng ya Labone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o simolotse lenaneo la thuo le tlotlo. Mohumagadi wa Tautona Meneo Masisi o gateletse botlhokwa jwa go fa bomme dithata go nonotsha matshelo a bone. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa cricket sa bomme se phaketse se fentse sa Lesotho mo kgaisanong e tsweletseng ya Botswana Cricket Association Kalahari T20. Wetsone le kalo dikgang tsa phirimaneng ya kajeko go le Labone mme re tla bo ra kogetse go ba tepolwapi go utlwa ka maemo a bosa re se lebale gore a re tšhentšheng mogwa phofu ya gabo ga tshabe go swalentswe a nne kagiso. Bagaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se sa monaka maitsebeng ano maru a bonala mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng ga mo le kgalo a kwene fa mafelo a mongwe gone go santse go apogile ka tsatsi la botlhano re soletse re go thibile ka bontlha bongwe mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene le gare ga mogo le bokone botlhaba mafelo a mongwe gone re soletse re bo go apogile mo mosong re soletse re utatse go le tsiditsana mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene ga mogo le bokone botlhaba mafelo a mongwe gone re soletse re go utatse go le bothito mme tla re mo tsamayang ya letsatsi go tla utatsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kwene borwa jwa kgaolo a le gare ga mogo le bokone botlhaba fa mafelo a mongwe gone re soletse re go utatse go le mogote re soletse ga selekang sa mogote mo gare ga 33 go go 35 mme gare le ba mafelo a beke re soletse re maru a bonale mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kwene go utatsa go le bothito ko kgaolong ya kgalagadi re soletse re go thibe ka bontlha bongwe mafelo a beke go utatsa go le bothito ko kgaolong yang gabe re soletse re go thibe ka bontlha bongwe ka tsatsi la matlhatso mme tla re ka tshipi bo go apogile go utatsa go le bothito borwa jwa kgaolo a le gare ga mogo le bokone botlhaba re soletse pula mosarasarane ka tsatsi la matlhatso mme tla re ka tshipi o bo go thibile go utatsa go le bothito ke sone seemo sa loapi a ene boroko ka 2008 in November ka di 15 tsa November